grickati krov, vrata, prozore, zidove. Tko to gricka moju kućicu? Odjednom začuju glas. Vrata su se otvorila, a na njima se pojavila stara žena. Izgledala je dobročudno, ali njezin pogled bio je čudan i prodoran. Pozvala ih je unutra i ponudila toplu juhu i mekan krevet. A djeca su mislila da su napokon pronašla utočište. No, čim je svanulo, žena je pokazala svoje pravo lice. Bila je vještica. Svaki put kad bi ga pitala da pokaže prst, on